sulit Rapno ponani hari 1 sulit bulan ni Muni mabubuo namin sa kasunod Roma mo Tulak namin bulan Para di habi mancana Sa loob na. Terlumawi di bere namin. Di hari na uli, di hari na rin kanon, tumat sa lasrohan. Ima di na patubahon. Keluarga na berbahagia. Keluarga na marsanap. Si puji Tuhan ta natujulon niya rin. Di ho bere. Bukosa sa hato. Siya tanong persirahani manigorlas dorohanku tanungowi nang dihoboruku at situturuhanku bere di haroro namin isur na kanino nga di bere kamura hami tulang mo sa luhur na raroh takaupo mo matsalas rohan nabi sa luhur na marinubutusi huwag kami nagkanin boraspir asapir mapoki baru-baru pacarian pacabutan bir motor dini yang mulia anak nami lucu-lucu mah pacalongan asa sukan hidup ina tua-tua baru-baru nami coba lah tubuh sikoro di dalam ini purba tua tuan anak tubuh purba berera doto beruku tukijang irario doa mau sa rumah tua iya saat tata nau lihat sana dengan ubah saat kami habis tulangmu apa yang may siya muna tuat dia bara muna abing dia binga muna tuat katikinan ng roh asa horat sa muna yan ako nami horas manak kami hula-hula muna babuti ma ini kampungan na tulang ke sahur dan kamu aku dang mula-mula dan baru ugamang mah tukang berdala
Nomor 20 waktu kita nanti dengan kondisi bedang aku nak kesehatan 10 orang aku setuju anu kau bisa bersiap-siap mak arisan ale-ale buat syarhuria soni bawa nami egor persiapan tadi kita asal cepat-cepat udah ni bedang mak aku nak kesehatan setuju